Hakanok pai sngi joka arpu pra tarik unok pra arja arpulai, kawai ke video ke bela ring dor ya saungot ki briu bukan top ya kawai ke kentai, ki badang injak drugs kala sapriang haki rensan social media, ki beliok priang ke ni ke video haki WhatsApp, ki landang pen sapriang su ya ka ringkat ki jing thok pen pau jing sokhia, bau drugs ulandang kesam su haki samla, jong kanang ba shelong. Hakatehi ke janmiet ke Khasi Students Union Laban Circle, mare yok priang ba yok iya ketika video mar-mar kila mare ringkat ki pulet ke Laban Police Station, kila lek ban kendang ya kawai ke shelter home ke badan hak Kenshin Trace, hak bala ring ya ketika video. Ke circle kala keno babun ngot ki brio ki jadi bat ya di drugs hak ni ke shelter home, bat kene ke shelter home ka longkum ka ketem drugs. Layo jing tepru bakane ke shelter home kade ke jaka ban lek ki kam auria bat kala long lengkar hadu kata-kata ba om dan bepej ba khmi ya kane ke jaka dagi bor penyat jong ke Shillong Municipal Board. Hag jing kendang lalap ya ki ternia inject drugs syringe bat ki song boat drugs Henry ki brio ki bayadi ini ya de drugs kim syamla don show hak kane ke jaka. Ki pulet ki leshim kertang ya kini ki brio ki bamlian ya kane ke kam bat ki dang penlong ya ke jing toket. I just what say? Alang ni susuat ya. Maksudnya nak kali nanya teman tu. Maksudnya nak dia nak video dia beri apa? Ada berapa?